prétexte qui recycle souvent, c'est les prétextes des FDLR. Alors peut-être que il y a peut-être plus jeunes que moi dans la salle. Les FDLR, c'est qui? indi mpamvu bakunda guhora abasubiramo niyo kwitwaza FDLR wenda hano hari abakiri bato kundusha. Ese FDLR ni bande? FDLR ni abasirikare b'u Rwanda igihe Perezida Habyarimana yari ku butegetsi. Abo nibo bagize ingabo z'u Rwanda. Nyuma ya jenoside rero n'ibyabaye byose, hari bamwe bahungiye hano mu gihugu cyacu kuva mu mwaka wa 1994. Mu 1994 rero Perezida w'u Rwanda ubwe ndakeka ko yari afite imyaka nka 30. Tekereza abasirikare bahunze u Rwanda mu mwaka wa 1994. Ese nyuma y'imyaka 32 bashobora kuba bagiteye ikibazo ku butegetsi bw'u Rwanda? Oya, nanone no rwitwazo gusa. Ariko rero reka nongere mbisobanure neza ahangaha. Iyo turebye uko ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu byagiye bifatwa, reba urugero rwa RCD kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2003 cyangwa muri 2001, igihe twagiranaga ibiganiro i Saint-Denis hariya. Bamaze imyaka 3 bahari bagenzura intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse n'igice cy'intara y'Uburasirazuba. Kuki batigeze bakuraho ikibazo cya FDLR? Twebwe ubwacu twibuke mu mwaka wa 2010 umunyacyubahiro Vital Kamerhe yatakaje umwanya wa perezida w'inteko nshinga amategeko kuko yari yanenze perezida w'icyubahiro kuba ataragishije inama inteko igihe bagombaga gukora ibikorwa bya gisirikare bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda barwanya FDLR. Perezida yavuze ko ageze ku butegetsi mu mwaka wa 2019. Twakoze ibikorwa bisubiza mu Rwanda bamwe mu ba FDLR ndetse tunica cyangwa se tunanetraliza uwari umuyobozi wabo. Uwahoze ari ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa yanavuze ko FDLR itagiteye ikibazo, kandi n'ubu tuvugana FDLR iri mu gice cy'igihugu kigenzurwa n'u Rwanda na M23. Ariko iyo dusubiye ku kibazo bazagaruka ku rundi rwitwazo nk'urwo. None sukuri nukuhe? FDLR ni iki? FDLR ni koruta, FDLR ni zahabu, FDLR ni umutungo kamere wose dufitaho. Uyu rero ni Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, akomoza ku kibazo cya FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Umutwe ugaragazwa n'u Rwanda nk'impamvu muzi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'impamvu muzi y'impungenge z'umutekano warwo, ari nayo mpamvu u Rwanda rukomeje kugenda rukaza ingamba azubwirinzi rwagiye rushyira ku mipaka. Ibi rero twe twanabigarutse mu makuru yacu yatambutse, ariko atari mu buryo bwose muzi. Twagerageje gusamarizinga bimwe mu byatangajwe na Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, akaba mu by'ukuri n'umuvugizi wa guverinoma. Ahangaha rero yakomezaga kuri FDLR, yaje rero guhita habwa ikibonezamvugo n'u Rwanda. U Rwanda ntirwaripfanye kuko minisitiri Olivier Nduhungirehe yashyize umucyo ku binyoma bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gukerensa FDLR. Ndaje mbabwira icyo u Rwanda rwasubije Patrick Muyaya, ndetse no mu buryo bwose senguzi turaza kurebera hamwe aho ikibazo cya FDLR kigeze maginga ya. Niki gituma iyi FDLR itarandurwa? Niki gituma iyi FDLR idatsinsurwa burundu? Hanyuma ndabwira ku makuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Turanyarukira muri axe za Kavumu, turebera hamwe ko situation imeze mu nzira za Katana Kavumu werekeza mu bice bya Bukavu. Biravugwa ko inyuma y'urugamba rw'imbaturamugabo hapfuye abatagira ingano, ariko kandi ituze ryongera kugaruka kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026. Hanyuma ndaje mbabwira uko situation imeze maginga ya muri ziriya axe. Hari ibice bimaze iminsi bivugwamo imirwano karundura habutaka hagati impande zombi zihanganye muri Kivu y'Amajyaruguru, nkayitwa muri groupement ya Kibabi ahari mu teritwari ya Masisi mu bwambi bwa Bahunde. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa imirwano karahutaka hagati ya M23, aba bavuga ko ngo ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda
ngo uyu mutwe wahanganye bikomeye na Wazalendo. Ni imirwano rero tuje tukababwira rezilita uko ibintu byaje kuba birangira 5-5 muri aya makuru. Turagaruka mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Hari ibice byinshi byafatiwemo ngo intwaro zitagira ingano, hari ibice byongeye gufatwa na Wazalendo. Ndababwira ukuri kwa aya makuru ari kugenda atangazwa 5-5. Hanyuma rero munyemerere tubane kuva ku munota wa mbere kugira kwa nyuma, muramenya uko ibintu byagenze, uko byifashe hariya mu Minembwe. Ndababwira ukuri kwa makuru ari kuvugirwa hariya muri teritwari ya Minembwe. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Sinzi niba mubizi ko Minembwe yaje kuba teritwari. Ubu ngubu ntabwo Minembwe ikiri komine, isigaye yariswe teritwari, ariko ikaba yarizwa hariya muri Fizi n'ubundi. Ubwo sinzi uko bagije kuba ababyanzura. Turabikomozaho rero, ndabwira ko Rwanda, Amerika na Israel byahuriye mu nama y'umutekano. Reka rero munyemerere tugaruka kuri aya makuru, turanyarukira Uvira turebera hamwe uko situation imeze. 5-5 rero nongeye kuba ikaze. Reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri ino chaîne, hanyuma ibindi ubundi ubusabwa no kubiduharira. Kanda subscribe cyangwa sabone, kanda like tubone kubikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment, udutima muri comment kabisa izina ryawe naho uherereye. Ndashaka ko nzajya nza nkabasoma, nkabasuhuza, nkabatera yambu kabisa aho mugiye muherereye. Hanyuma reka duhere ku kibazo cya FDLR. Ibyatangajwe na Patrick Muyaya twakomeje kugenda tubikurikiranira hafi 5-5. ahubwo noneho ahangaha bikomeje kugenda bibeshyuzwa mu buryo bugiye butandukanye. U Rwanda rwashyize umucyo ku binyoma Kongo ikomeje gukerensa FDLR uko bwije nuko bukeye, nyuma yuko Patrick Muyaya yavuze rero amagambo nababwiye haruguru akerensa ubushobozi bwa FDLR, avuga ko ngo bashaje batagihari, ngo rwose kandi ko batagiteje ikibazo umutekano w'u Rwanda. Reka mbabwire ko Minisitiri Nduhungirehe yaje abikomozaho 5-5. Ambasaderi Nduhungirehe rero yagaragaje ko ibyo binyoma bya guverinoma Kinshasa ku kibazo cya FDLR bikwiye kugira aho bigarukira. Yibukije ko ku 21 Werurwe 2024 mu nama yahuje abaminisitiri mu biganiro bya Rwanda, wari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo Christophe Rutundura, uyu ni Apala, yagaragaje ubushake kuri gahunda yo kurandura FDLR. Asobanura kandi ko mu itangazo rya nyuma byari byanashyizweho umucyo mu buryo bugaragara ko FDLR igomba gusenywa, u Rwanda rwo rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi rwagiye rushyira ku mipaka. Avuga ko isi yose yatunguwe no kubona Christophe Rutundura Apala wari wemeje ibyo nyuma y'iminsi 2 gusa ahakana ko FDLR itabaho. Ati twese twatunguwe no kumva nyuma y'iminsi 2 gusa mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa Christophe Rutundura Apala ubwe avuga ko FDLR itakibaho, anajya kure abaza umunyamakuru kumubwira aho abo bagize uwo mutwe baba banaherereye. Nyuma y'amezi 6 gusa kandi muri Nzeri 2024 hamwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FARDC yagaragaje ko iri gutegura ibitero ku birindiro bya FDLR. Ati kubw'amahirwe make ibyo bikorwa bya gisirikare ntacyo byatanze kubera impamvu yumvikana yuko umusirikare mukuru wa FARDC General Peter Chirimwami Nkuba yari yahaye amakuru inshuti ze za FDLR mbere yo kugaba ibitero. Ibyo byarakaje cyane abanyamerika babitugaragarije mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje agira ati nyuma y'ibyo byose kandi mu itariki 31 Ukwakira 2024 abahagarariye ingabo ndetse n'ubutasi bo mu Rwanda, Kongo na Angola bahuriye Rwanda bemeranya muri gahunda y'ibikorwa byo kurandura FDLR izwi cyane nka CONOPS. Iyo gahunda ya CONOPS yemejwe n'abaminisitiri b'ibihugu B3 mu nama ya ya 6 ibahurije muri Angola ku 25 Ugushyingo 2024. Akomeza yerekana kandi ko kuri uwo munsi wa tariki 25 Ugushyingo 2024 habaye inama nibura 2 zahuje abayobozi bakuru ba FARDC n'aba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo hari hamijwe gahunda yo kuyisenya burundu.
ati nagaragarije izo mpungenge nuko kubusanya bagenzi banjye ubwo twari mu nama y'abaminisitiri yabaye ku nshuro ya 7 ari nayo ya nyuma y'abaminisitiri yateraniye Rwanda ku ya 14 Ukuboza umwaka 2024 mu kugaragaza ubushake buke bwa politiki ku butegetsi bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR. Yongeye kandi kwibutsa ko gahunda ya CONOPS ari ikintu cy'ingenzi ibiganiro bya Angola byari byagezeho byanatumye ishyirwa mu masezerano ya Washington yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ati kurandura FDLR ni ingingo y'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington no kugira ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo. Biratangaje rero ko nyuma y'imyaka 2 gusa Christophe Rutundura hagaragaje ubushake bwo gusenya FDLR no kwemeza CONOPS i Rwanda na Washington. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo akomeje guhakana ko FDLR ihari mu rwego rwo gushishikariza abantu gahunda ya Kinshasa yo kwica nkana amasezerano ya Washington ku ngingo zayo z'ingenzi. Imvugo isa nishaka kugaragaza ko FDLR itabaho cyangwa igizwe n'abasaza, igaragaza ubushake buke bw'ubutegetsi bwa Congo bwo kuyisenya. Nyamara iyo ngingo nyamukuru iri mu masezerano ya Washington izafasha mu kugera ku mutekano usesuye mu karere. U Rwanda rukunze kugaragaza ko ikibazo cya FDLR kidakwiye gushingira ku mubare w'abayigize, imyaka yabo cyangwa se n'ibindi, ahubwo ko gishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Uyu mutwe kandi wubakiye kuri ngengabitekerezo birumvikana. Rwanda rero rugaragaza impungenge. Uyu mutwe wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside unakomeje gukwiza hirya no hino ku isi iyo ngengabitekerezo. Minisitiri Nduhungire rero nawe yerekanye ko imvugo zidashira z'abayobozi ba Congo bashingira ku myaka y'abagize FDLR ari imwe mu mvugo zidafite ishingiro. Ati FDLR si umutwe wateguye jenoside gusa, ahubwo ni umutwe w'abarwanyi ukomeza gushaka abanyamuryango bashya hashingiwe ku ngengabitekerezo yayo ya jenoside. Basangiza kandi n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Congo nk'uko byagaragaye ni mu magambo ateye ubwoba y'umuvugizi wa FARDC yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu Ukuboza umwaka 2025. Uyu ni Sylvain Kenge. U Rwanda rero rwagaragaje kenshi ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibyaga bigari. Kugeza ubu muri Congo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'7,000 ndetse n'10,000. Ni FDLR idasenywe egare ku kuba u Rwanda rutakuraho ingamba z'ubwirinzi, ahubwo ko rwakomeza no kuzikaza. Abenshi rero baranibaza, ejo bundi hari uwahoze ari vice president wa Burundi yaravuze ati ariko ni iyihe mpamvu ituma mu by'ukuri u Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho? Ubundi igihugu kitirindira umutekano kibaho giti? Ibyo bintu bibaho. Ubu rero yari vice president w'igihugu cy'u Burundi, ntibuka neza izina, ariko iki kibazo yarakibajije. Hanyuma namwe muri comment muze kumbwira, ese birashoboka ko igihugu cyabaho kitirindira umutekano? Niyo ibyari bigiteye impungenge byaba byavuyeho, ariko ni gute wakwizera ko ufite amahoro, abaturage bagatuza bagatunganirwa? Ni iki cyabizeza umutekano mu gihe abaturage baba bazi neza ko igihugu cyabo nyirizina kidakaza ingamba z'ubwirinzi ku mipaka? Yego, mushyire comment mugire icyo mubivugaho. Hanyuma mu byatangajwe na Patrick Muyaya, nahoze mbona bamwe mu basesenguzi bavuga ko ibi atari ukuri, basa nk'abanyomoza Muyaya rwose, kuko yavuze ko ahangaha ngira ngo murabyibuka ko twatangiye tubigarukaho mu busemuzi tuvuga tuti uburyo Muyaya yavuze ko mu by'ukuri ibice FDLR iherereyemo ari byo ngo bigenzurwa na M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ariko yaravuga ati M23 ntigenzura agace kabamo FDLR. Ati nimureke kubeshya abanyekongo. FDLR zari zishingiye Ibinza, Bwito no muri parike y'igihugu ya Virunga. Igihe AFC/M23 yahageraga rero bahungiye na FARDC bajya Warikare, Baraka no muri Fizi. Ubari mu bufatanye n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe na FARDC. Ati kandi bari mu kugaba ibitero kwa Nyamulenge, Iminembwe. Byongeye kandi FDLR si abasaza, ahubwo
urubyiruko rwatojwe rutorezwa i Rusayo ndetse na Tongo, rutozwa n'abahoze ari ex-FAR ndetse n'interahamwe, babaha ingengabitekerezo ya jenoside, kandi uru rubyiruko ngo rurindwa kandi rugahabwa intwaro na guverinoma ya Kinshasa. Uyu yasubizaga Patrick Muyaya ati nta muntu uzi ko buri gihe mwakira i Kinshasa Jean-Luc, uyu ni umuhungu wa Habyarimana uri mu bajyanama bakuru ba FDLR. Yari yanashyizeho video ya Jean-Luc Habyarimana ubwo yaherutse Kinshasa hariya mu minsi ishize. Ati nta wibagiye ko mukomeje guha intwaro General Dominique Ndaruhutse, umuyobozi wa Nyatura, umutwe w'abahezanguni b'abahutu washinzwe na FDLR bafite umugambi wo kurimbura abatutsi muri Kongo. Naho agaragaza video y'uyu Dominique Ndaruhutse ku rubuga rwe rwa X. Nta wibagiwe ko mucumbikiye Bitsemunda Habyarimana, umuhezanguni w'umuhutu wegereye FDLR wiyise Jules Murumba, agaragaza ifoto ye nawe kuri urubuga rwe. Nkuko byagarutsweho rero na Dr. Alex Mvuka, FDLR ni umutwe uhora uhindagurika mu buryo butandukanye mu mikorere yawo, ufite ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamuryango n'abawushyigikiye hirya no hino, kandi wakoranye amashyirahamwe n'indi mitwe yo mu gihugu, wivanze mu muryango nyarwanda n'uwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR si umutwe twaje intwaro gusa, ahubwo ni ingengabitekerezo iri gukwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayikwirakwiza rero ngo bashobora kuba abanyekongo cyangwa se abanyamahanga, abanyarwanda. Ngo ni ingengabitekerezo ishishikariza kurimbura itsinda runaka ry'abantu, iherekejwe n'ubutumwa bw'urwango ndetse n'ubushyamirane ku Rwanda bufata u Rwanda nk'igihugu kiyobowe n'abatutsi. Ubukangurambaga bw'umuryango bwa FDLR cyangwa se bw'urwango bwakozwe mu myaka ishize ni kimwe mu bigize iyi ngengabitekerezo ifitanye isano na FDLR Wazalendo. Nk'uko ubusesenguzi bubivuga, bakora mu buryo busa n'ubwo, aho bamwe mu banyamuryango babo bagaragaza intego yo kwica, kurimbura cyangwa se kwirukana abatutsi, abanyamurenge n'abandi mu burasirazuba bwa Kongo. Ni icyo ngicyo rero twavuga. Iyi ngingo ya FDLR turaza kwigaruka mu buryo bw'ubusesenguzi, muranyemerera rwose tuze kuyigarukaho dusoza. Reka maze mpite updatinga nihuta cyane. Ingabo cyangwa se koalisiyo ya FARDC na FDLR na Wazalendo ngo zatangije igitero gikomeye ku rugero runini hakoreshejwe drone z'intambara n'intwaro ziremereye, aho ngo hatibasuye gusa imyanya ya AFC/M23 cyangwa se ibirindiro byayo, ahubwo ngo hanagabwa ibitero ku baturage b'abasivile ku bushake. Ibi rero byabaye mu duce twa Gatoyi, Gasheke, Murema, Mberwa na Ruki, utibagiwe n'ahitwa Mutobo. Amakuru aravuga ko muri axe za Murema, Mberwa, Gasheke, Gatoyi, Ruki ndetse na Mutobo ni muri Masisi ngo hongeye kugabwa ibitero bitoroshye n'aka na gato bya drone, ni indege za drone z'igisirikare cya Kongo ndetse na FDLR, FARDC na Wazalendo ngo bongeye kugaba ibitero. Abasivile ngo nibo bari guhura n'uruva gusenya nyuma y'ibi bitero. Dukomeje gukurikirana uko ibintu bimeze muri izi axe. Makuru yacu ari imbere turaza kubabwira 5 kuri 5. Ese Gatoyi, ese Gasheke, Murema, Mberwa, Ruki na Mutobo byifashe bite? Ubwo rero ukomeze ubane natwe. Intambara ya M23 muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo, intambara irakomeje. Umutwe wa Wazalendo wagize gutya ku munsi wa 5, ikinyamakuru cyabitangaje nicyo kurande rwa guverinoma. M23 nta kirabitangazaho, ariko biravuga ko rwose ku munsi wa 5 Gatoyi habaye imirwano ikomeye. Byari tariki 20 ngo Gatoyi habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse ngo Wazalendo na FARDC babashije gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 babakora ahitwa ngo ni Nkokwe, agace kari muri groupement ya Kibabi mu bwami bw'Abahunde, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'iminsi 4 y'imirwano ikomeye mu karere ka Masisi. Imirwano hagati ya M23 ARC bavuga ko ngishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ngo bahanganye bikomeye n'umutwe wa Wazalendo, yatumye ubuyobozi bw'utwo duce buhinduka birakwiye. Nk'uko hangaha bivugwa ngo habaye imirwano ikomeye Gatoyi, ubwo ntago ndamenya niba ikigenzurwa na M23. Ibinyamakuru byo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ibyo ari gushimangira ko imirwano yaciye ibintu hariya Gatoyi kandi yasize M23 ibabajwe ku buryo bukomeye. Hanyuma ikindi twavuga
ngo Wazalendo basubije mu maboko yabo agace ka Kasenyi kari kamaze kuba indiri ikomeye y'abarwanyi ngo ba M23 mu bwami bw'abahunde muri groupement ya Kibabi. Ni hafi kilometero 24 uvuye mu mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari ya Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi. None ni kandi ku munsi wo ku wa gatanu ngo abarwanyi 20 ba M23 bafashwe mpiri na Wazalendo, ngo hafatwa n'imbunda 6 zo mu bwoko bwa PKM ndetse n'izindi ntwaro n'amasasu menshi. Ibi nta gihamya gihari, ni biri gutangazwa no ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Noneho bakavuga bati kubera gutinya ko Wazalendo bashobora kugera i Rubaya, umujyi utanga umutungo ukomeye cyane mu bukungu bw'intambara bwa M23, ngo M23 yahise ishyira ibikoresho byayo bikomeye cyane by'ubwirinzi amaritirari ahitwa Sita, ngo ni ku musozi wa Kalonge, kugira ngo ibashe kurasa ku mapozisiyo ya Wazalendo ari hariya mu bice bya Cugi na Kinigi. Ngo M23 igamije kongera kwigarurira ubuyobozi bw'utu duce nk'uko amakuru ava muri ako gace abivuga. Ntabwo arakorerwa ubugororangingo ngo tumenye ukuri guhari kuhamye, ariko turakomeza kubana namwe, murakomeza kubana natwe 5 kuri 5, turaza kubabwira uko ibintu byaje kuba abigenda. Tugaruke gato mu zindi axes zitandukanye, reka duhere Minembwe naho mbabwire niki kiri kuvugwa yo maginga ya. Aha rero ni muri Kivu y'Amajyepfo amaze iminsi hesuranira ingabo za Congo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, Wazalendo na FDLR, utibagiwe n'abacancuro bahanganye na MRDV twirwaneho ndetse n'umutwe wa M23. Icyumweru gishize cyaranzwe n'imirwano yasize hanuwe drone zirenga 30 zo ku ruhande rwa coalition, yasize kandi hishwe bamwe mu basirikare bakomeye cyane cyane abamenyekanye nabo mu ngabo z'u Burundi, barimo nka koloneli ufite ipeti rya capitaine wo mu ngabo z'u Burundi. Ninza kumwibuka babwira, ariko Uburundi bwaratesetse cyane. Aha rero mu Minembwe haravugwa uyu musirikare w'u Burundi we yiciwe mu marembo ya Poezero, niba mbyibuka neza. Mu Minembwe rero naho habaga imirwano, hagabwaga ibitero bya drone za CH Manasfo. Ubu rero ku munsi w'ejo, munsi w'Imana, aha haravugwa hiriwe ituze, havuzwe ituze rwose ridasanzwe. Mu gihe ku mbuga nkoranyambaga harakomeje gukwirakwizwa amakuru avuga ko ku cyumweru tariki 22 Gashyantare habaye imirwano ikaze mu bice bya Minembwe. Amakuru yizewe rwose nshaka kubabwira aturuka muri ibyo bice aragaragaza ko mu by'ukuri ku munsi wo ku cyumweru waranzwe n'ituze, nubwo impande zihanganye zakomeje kurebana y'ingwe zitegura imirwano. Amakuru yahoza kwirakwizwa yavugaga ko ngo habaye imirwano idasanzwe hagati y'ihuriro rigize n'ingabo za leta Congo FARDC n'imitwe ya Wazalendo na FDLR, bahanganye bikomeye ngo n'umutwe wa MRDV twirwaneho na M23. Aya makuru yavugaga ko imirwano yahereye mu duce twa Mukoko ndetse na Nyaruhinga, ngo twegereye agace kazwi nka Poezero gafatwa nk'ibirindiro bikomeye cyane bya FARDC. Icyakora amakuru hatangwa n'abaturage bahatuye aranyuranya n'ibyatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, aho umwe mu baturage batuye muri utwo duce wavuganye n'imbone yacu rwose avuga atari ko kuko ntago yifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we. Yavuze ati rwose uyu munsi nta mirwano yabaye, hiriwe ituze. Yakomeje asobanura ko uduce twa Nyaruhinga na Mukoko dusanzwe turi mu maboko ya MRDV twirwaneho kuva ku wa 4, kandi ko nubwo impande zombi ziri mu myitegura gisirikare ngo nta gitero cyabaye ku munsi w'ejo. Agira ati rwose haratuje nubwo impande zihanganye zirebana y'ingwe, kandi buri ruhande ruri maso nta kabuza. Hanyuma rero nibyo ngibyo twavuga ku makuru ari guturuka mu Minembwe. Nta mirwano yabayeho nk'uko bimwe mu binyamakuru byagiye bibitangaza, nta mirwano yigeze ibaho, ahubwo ngo hiriwe ituze ritanasanzwe. Mu bice bya Kavumu naho nyuma y'uko ku munsi wo ku wa 6 hari habaye imirwano ikomeye, bukira bugacya ku cyumweru imitima y'abaturage ihagaze, birabwo ko ituze ryagarutse muri access za Katana Kavumu, ngo ibintu n'uburyohe. Biravugwa neza ko mu gitondo cyo kuwa mbere ahagana saa 11 za mu gitondo mu gace ka Kavumu gaherereye nko metero 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo,
humvikanye urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye, ibintu byateye impungenge abaturage bo muri ako gace no mu nkengero zako. Iyi Kavumu ni agace gafite akamaro kanini mu by'umutekano n'ubuhahirane, kazwi kandi kubera ikibuga cy'indege cya Kavumu gifatwa nk'inzira y'ingenzi y'itumanaho n'ibikorwa by'ubutabazi n'ubucuruzi muri iyo ntara imaze imyaka myinshi ihanganye n'ibibazo by'umutekano. Nk'uko byatangajwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na MRD Twirwaneho ndetse na M23 ni Busu Bwangwi Patrick, ngo urwo rusaku rw'amasasu rwatewe n'abantu bitwaje intwaro bafatwa nk'abagizi ba nabi. Abantu ngo bagerageje guteza umutekano muke muri ako gace, ariko bahise batabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zari ku irondo. Nyuma y'iko ku munsi w'ejo wundi kuwa gatandatu hari habaye imirwano ikomeye ahitwa Ikatana n'ubundi werekeza mu bice bya Kavumu. Ubuyobozi bw'intara bwatangaje ko igikorwa cyo gufata abagizi ba nabi cyagenze neza kandi mu buryo bwihuse, ku buryo rwose ngo nta kibazo gikomeye cy'umutekano cyabayeho. Nyuma yaho rero bwavuze kandi ko umutekano wagaruwe burundu, ndetse ko abafashwe bazashyikirizwa ubutabera kugira ngo hamenyekane ukuri kw'ibikorwa byabo. Byongeye kandi biravuga ko nko ku wa gatandatu habayeho gushyamirana kwateje umutekano muke mu by'ukuri hagati ya koalisiyo ihanganye na M23. Ni imirwano yamaze umwanya munini, ariko baza gusubizwa inyuma. Amakuru yizewe rero avuga ko abagizi ba nabi barimo Wazalendo n'ingabo za Congo FARDC bongeye kugaruka mu gitondo cyo ku cyumweru mbere y'uko bafatwa. Intara Kivu y'Amajyepfo ni imwe mu zigize uburasirazuba bwa Congo zimaze igihe zihura n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro. Ibikorwa by'ubujura n'ubushotoranyi bikunze kugaragara mu duce dutandukanye tw'icyaro n'imijyi. Kavumu kubera umwanya wayo w'ingenzi mu by'ingendo zo mu kirere no kuba iri hafi ya Bukavu, yakunze kuba ahantu hihariye mu igenamigambi ry'umutekano. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo rero yasabye abaturage gukomeza ituze no kwirinda gukwirakwiza amakuru adafite gihamya ashobora guteza ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano rusange. Ashimangiye ko inzego z'umutekano zikomeje gukora ubudacogora kugira ngo hatagira uwongera guhungabanya ituze ry'abaturage. Yongeyeho ko abafashwe bageragezwa cyangwa se abafashwe bazagezwa imbere y'ubutabera, kandi ko abaturage bazamenyeshwa ibyavuye mu iperereza mu mucyo no mu kuri. Ibi bibaye Kavumu, ariko byongeye kwibutsa imbogamizi zikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi na leta ya Kinshasa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kuba ingorabahizi mu buyobozi bwo muri ibi bice. Nubwo bimeze bityo, ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo buvuga ko hari intambwe igaragara imaze guterwa mu gukaza umutekano, cyane cyane mu duce dufatwa nk'ingirakamaro mu bukungu no mu miyoborere. Kugeza ubu ituze riragaragara i Kavumu no mu nkengero zaho, mu gihe abaturage bakomeje ibikorwa byabo bya buri munsi. Inzego z'umutekano zikaba zikomeje kuba maso mu rwego rwo gukumira ihungabanya ry'amahoro n'ituze rusange ry'abaturage. Reka rero noneho turebe mu buryo buri analyzed ku mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bijyanye n'ibyo buri ruhande rushinja urundi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda gikomeje guteza impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga. Tubyumvikane ko buri ruhande rufite ibyo ruvuga ndetse n'ibyo rushinja urundi. Ku ruhande rwa Kongo reka hariho duhera. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda ruyitera rukinjira ku butaka bwayo mu buryo butaziguye cyangwa binyuze mu mitwe yitwaje intwaro nka M23. Kongo ivuga ko impamvu nyamukuru ari umutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwayo, arimo korota, zahabu, amakobati ndetse n'amarithium n'ibindi bitandukanye, ndetse n'andi mabuye akenewe cyane ku isi mu ikoranabuhanga. Ku ruhande rundi, u Rwanda narwo rushinja Kongo. Leta y'u Rwanda ivuga ko nta nyungu ifite yo gutera Kongo, ahubwo ko ikibazo nyamukuru ari umutekano warwo ubangamiwe n'umutwe wa FDLR ukorera ku butaka bwa Kongo. Uyu mutwe ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, kandi u Rwanda ruvuga ko ukomeje kurutera cyangwa se kugirira nabi abaturage barwo. Ibyo Kongo ivuga rero, Kongo igaragaza ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ngo nuko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 rukawuha ibikoresho n'ingabo ndetse n'ibindi nkenerwa. Icya kabiri nuko u Rwanda ngo rwinjira ku butaka bwa Kongo mu buryo butaziguye. Icya gatatu ngo ni inyungu z'amabuye y'agaciro u Rwanda rugamije hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Kubirebana n'umutungo kamere,
Kongo ifite imwe mu mitungo itandukanye ku isi cyangwa se ikungahaye ku isi. Mu burasirazuba bwayo hari koruta ikoreshwa cyane mu gukora telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Ibi bituma habaho inyungu zikomeye ku bayigenzura. Niyo mpamvu rero Kongo ivuga ko ngo u Rwanda rushaka kugenzura ako gace kugira ngo rubone ayo mabuye arirwo ruyacuruza, rwunguke, hanyuma rutere imbere, cyangwa se ngo rubashe kuyanyuza mu buryo butemewe. Ndagira ngo mubyumve neza. Noneho icya kabiri, ibyo u Rwanda ruvuga ku ruhande rw'u Rwanda rwo rugaragaza ikibazo cy'umutekano nk'ingenzi cyane, kuko u Rwanda rwo ruvuga ko umutwe wa FDLR ukorera muri Kongo ufatanya n'ingabo za Kongo zizwi nka FARDC. Ibi u Rwanda rukabifata nk'ikibazo gikomeye, kuko uwo mutwe ufite amateka mabi cyane yo kugirira nabi abanyarwanda. U Rwanda ruvuga ko iyo igihugu gifite umutwe ugamije kukugirira nabi, uri hafi y'umupaka wawe, ufite uburenganzira bwo gufata ingamba zo kwirinda. Izi ngamba noneho zishobora kuba zirimo kongera abasirikare ku mupaka, gukaza umutekano ndetse no gukumira ibitero bishobora kugabwaho mu buryo butunguranye. Ku Rwanda rero ikibazo si umutungo kamere mu byo rwiregura ruvuga, ahubwo mu by'ukuri ni uguhagarika ibikorwa by'imitwe ishobora kurutera. Ukuri gushobora kuba hagati iyo usesenguye neza. Ubwo reka turebe uko ariko, kuko nk'ubwo ngubwo turebye neza mu nguni zose, nk'uko bigaragara, usesenguye neza uko ikibazo kimeze, urebye neza gishobora kuba kirenze ibyo buri ruhande ruvuga, kuko hari ibintu bitatu bikomeye by'ingenzi. Umutekano ni ikintu cy'ingenzi, umutungo kamere uvugwa ni ikintu gishinjwa u Rwanda kuba ari icyo rugamije, na politiki n'inyungu z'ibihugu. Reka turebe ibyo ari byo. Ku kijyanye n'umutekano, nuko FDLR ibarizwa muri Kongo kandi gifite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ntibishidikanywaho rwose. Umutungo kamere ni nabyo by'ukuri ko uburasirazuba bwa Kongo bufite umutungo kamere mwinshi ufite agaciro gakomeye ku isi, kandi mu mateka uwo mutungo wagiye ukurura inyungu z'ibihugu byinshi n'imitwe yitwaje intwaro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ku cya gatatu ni politiki n'inyungu z'ibihugu. Ibihugu byombi bifite inyungu zitandukanye. Hari abavuga ko hashobora kuba harimo no gushaka imbaraga za politiki mu karere, cyangwa se kugenzura uturere tumwe na tumwe. Nk'icya kane ni uruhare rw'amahanga, kuko ibihugu byo hanze n'imiryango mpuzamahanga nabyo bigira uruhare muri iki kibazo. Urebye hari raporo zitandukanye zagiye zishyirwa ahagaragara n'imiryango nka United Nations zivuga ku ruhande cyangwa se zivuga ku ruhare rw'impande zombi, ariko akenshi izo raporo ziba zitavugwaho rumwe, kuko hari ibihugu byinshi by'i Burayi na Amerika byagiye bishinja u Rwanda gufasha M23, ariko u Rwanda rukabyamaganira kure. Ibi rero bituma ikibazo kirushaho kuba politike, aho buri ruhande rushaka kugaragaza ko ruri mu kuri. Igigo ya gatanu ahangaha ni ikibazo gikomeye. Abaturage bagirwaho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nubwo impaka ziri hagati ya leta zombi, ababara cyane ni abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara zatumye abantu benshi bava mu byabo, abandi baricwa, ubukungu busubira inyuma mu buryo bukomeye. Iki ni cyo kibazo gikomeye kurusha ibindi byose, ngira ngo duhurize hamwe. Ese igisubizo kirihe? Igisubizo ntikiri mu ntambara, ahubwo kiri mu biganiro. Ariko buri ruhande iyo baganiriye baraza ugasanga nta cyagezweho. Ejo bundi hasinywe amasezerano y'agahenge, bemeranya ibijyanye n'ubufatanye mu curuzi bwo mu y'agaciro, ariko bagahana agahenge. Ejo bundi twumvaga ko Amerika ngo ishaka gufatira u Rwanda ibihano ngo na Perezida Kagame, kubera ko ngo yarwarenze ku masezerano rwasinye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Kongo akenshi usanga ari nyirabayazana y'impamvu z'umutekano mu burasirazuba bwayo. Igisubizo ntikiri mu ntambara, ahubwo kiri mu biganiro. Ibyo nibyo twakumvikanaho. Hanyuma igisubizo kiri mu kurwanya no guca burundu umutwe wa FDLR. Ibi Kinshasa ntibikozwa, yabaye wet blanket cyangwa se ikiringiti gitose kitiyoroswa. Igisubizo kiri kuguhagarika ubufasha bwose buhabwa imitwe yitwaje intwaro, ubufatanye bw'ibihugu byombi mu by'umutekano, gushyiraho uburyo bunoze bwo gucunga umutungo kamere. Iyo ibi byose byubahirijwe, ndakeka ko amahoro ataba mu by'ukuri arayibura. Hanyuma iyo usesenguye neza ku rundi ruhande, tugire nk'umwanzuro, kuko iyo usesenguye neza nyine usanga nta ruhande na rumwe rufite ukuri 100%. Buri ruhande rufite ibyo rukinga n'ibyo ruvuga iyo rwiherereye, kuko ngo ishobora kuba ifite impungenge zo kuvogerwa k'ubusugire bwayo. U Rwanda narwo rukaba rufite impungenge z'umutekano warwo. Ikibazo rero nuko izi impungenge zombi zidahuye.
bigatuma habaho amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Igikenewe ni ukwicara ku meza y'ibiganiro, buri ruhande rukumva ukuri, hagashaka igisubizo kirambye, kuko amahoro mu karere ni inyungu ya bose, birumvikana. Hanyuma ngira ngo murabyumva neza, Patrick Muyaya we yatangiye avuga ko rwose ngo FDLR ngo ni urwitwazo, ngo ahubwo ngo ni zahabu na koruta u Rwanda rukeneye. Ibintu by'u Rwanda rushinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkeka ko tutanakomeza gutindaho, nkumva ko rwose kuri ingingo twahinira aha. Indi nkuru nababwira, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arashaka umutekano ariko akoresheje imbaraga za gisirikare. Rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano bimaze igihe kinini. Hari abasesenguzi bagaragaza ko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bushobora kuba burimo gukoresha uko guhungabana nk'urubuga rwa politike mu bihe by'umwuka mubi n'impagarara zigaragara cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ibitekerezo bya benshi byibanda ku makimbirane ashingiye ku Rwanda ndetse n'abatutsi, mu gihe ibibazo by'imbere mu gihugu bisa n'ibishyirwa ku ruhande. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo si bishya. Kuva mu myaka y'1990 iki gihugu cyinjiye mu bibazo bikomeye n'imiyoborere cyangwa se ibibazo by'imiyoborere byakurikiye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bibyara intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo. Ayo makimbirane rero yasize imitwe myinshi yitwaje intwaro ivutse muri Kivu zombi ndetse na Ituri. Muri iki gihe rero umutwe wa M23 wongeye kuvugwa cyane mu itangazamakuru no mu mvugo za politike, aho abategetsi ba Kinshasa bashinja u Rwanda gutera uyu mutwe iyi nkunga. Iki ni ikintu u Rwanda rwakomeje guhakana. Ibi byatumye umwuka mubi wiyongera hagati y'ibihugu byombi, ndetse abaturage benshi ba Kongo bagashishikarizwa kubona ikibazo cy'umutekano nk'igitero giturutse hanze y'igihugu. Hanyuma nubwo ikibazo cy'umutekano gifite uburemere, hari n'ibindi bibazo by'ingutu byugarije abaturage ba Kongo. Ubukungu mu by'ukuri bukomeje guhura n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku masoko, ifaranga rigatakaza agaciro, mu gihe ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko. Byongera kandi isuku n'imibereho myiza mu mijyi minini nka Kinshasa, ndetse biragenda birushaho kuzamba. Murambabarira. Byongeye kandi isuku n'imibereho myiza mu mujyi nka Kinshasa biragenda birushaho kuzamba. System y'uburezi n'ubuvuzi iracyari intege nke, aho amashuri n'ibitaro byinshi bidafite ibikoresho bihagije. Ibikorwa remezo bifite imihanda, amashanyarazi n'amazi meza bikomeje kuba imbogamizi ku iterambere rirambye. Abasesenguzi bamwe bavuga ko mu gihe ibibazo byose bikomeje kuba ingorabahizi, ijwi rikomeye mu ruhame ryibanda ku mwanzi w'inyuma, bigatuma ibiganiro ku miyoborere n'intege nke za politiki y'imbere mu gihugu bidahabwa umwanya uhagije. Ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa ni iki? Ese kwibanda ku makimbirane yo mu karere ni ingamba za politiki zigamije guhangana n'akaga kagaragara, cyangwa n'uburyo bwo kuyobya ibitekerezo by'abaturage mu bibazo by'imiyoborere? Ni ikibazwa. Amateka ya politiki mpuzamahanga, si ubwa mbere ubutegetsi bukoresha ikibazo cy'umutekano nk'igikoresho cyo guhuriza hamwe abaturage no kugabanya igitutu cy'imbere mu gihugu. Gushyira imbere umwanzi w'inyuma bishobora gutuma abaturage bibagirwa ibibazo bibareba ku rwego rwa buri munsi, by'umwihariko mu bihe by'amatora cyangwa se mu gihe hari igitutu gikomeye cy'imibereho. Ariko kandi ntibikwiye kwirengagiza ko umutekano w'igihugu ari inshingano ya mbere y'umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwo aribwo bwose. Niba koko hari ibimenyetso bifatika by'uko igihugu kiri mu kaga gaturutse hanze, ubutegetsi bushobora kubona ko gushyira imbaraga mu kubihashya ari ingenzi kuruta ibindi. Ni mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibi bibazo bibiri, umutekano muke n'imbogamizi z'iterambere, hazakomeza kugaragara impaka ku byihutirwa kurusha ibindi. Abaturage benshi bakeneye ibisubizo bifatika ku mibereho yabo ya buri munsi, akazi, ibiciro bihambaye, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'uburezi byujuje ubuziranenge, ndetse n'ibikorwa remezo byizewe. Nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gukomeza kugirirwa icyizere, bizasaba ko ingamba z'umutekano zijyana n'impinduka zigaragara mu miyoborere ndetse no mu iterambere n'imibereho by'imbere mu gihugu. Bitabaye ibyo rero, impaka kwiyobya bitekerezo rya politiki zizakomeza gufata intera, maze icyizere cy'abaturage kigende kigabanuka uko bwije n'uko bukeye.
mu gusoza, ikibazo si ukumenya gusa niba hari ukwirengagiza, ahubwo ni ukureba niba politike ziri gushyirwa mu bikorwa cyangwa se politike ziri gushyirwa mu bikorwa zishobora kuzana amahoro arambye n'iterambere rifatika ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ku kibuga cy'imirwano haravugwa imirwano karahabutaka muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Ikavumu ndetse na Katana. Urugamba rwari imberenge ku munsi w'ejo, imirwano yazindutse ica ibintu. Abatuye mu gace ka Kavumu n'ibice byegeranye nayo ni muri teritwari ya Kabare iherereye muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku munsi w'ejo kwa gatandatu mu masaha y'igitondo kugera mu masaha nimugoroba. Imirwano yaciye ibintu hagati ya Coalition ndetse na AFC 23. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu mbere yo gucogora, nyuma ikomeza mu masaha y'umugoroba. Umuturage muri ako gace yagize ati imirwano yatangiye nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo ajyanywe mu kigo nderabuzima. Nyuma y'amasaha make imirwano yatangiye ku wa gatandatu Ikatana kugera Ikavumu, twumvaga urusaku rw'amasasu. Ikavumu abaturage batangaje ko imirwano yongeye kubura mu masaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba wo ku munsi w'ejo. Undi muturage waho ati kurasa byasubukuwe ahagana mu saa 12 n'igice z'umugoroba Ikavumu. Twabonye kandi Wazalendo ziri ku isoko zongererwa ingufu ahagana saa 12 z'umugoroba n'iminota 40. Bikavugwa ko iyi mirwano yahungabanyije urujya n'uruza ku muhanda uhuza Bukavu na Kavumu ndetse no mu turere tuhakikije. Ahangaha n'ubu umutekano uracyari muke, ituze n'irike mu baturage. Nkomeje gukurikirana uko ibintu byarangiye, sinamenye ngo hapfuye bangahe, hakomeretse bangahe, byarangiye bite. Nicyo tugihanganye nacyo kandi turaza kumenya uko byifashe mu masaha ari imbere, turaza kubibagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika kuri iki cyumweru byahuriye mu nama y'umutekano yabereye i Kigali. Ni inama yabaye kuva ku wa gatatu tariki 18, yari ifite insanganyamatsiko yiswe iyo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati bushya. Hanyuma abayiteguye babwiye The Times of Israel ko ibiganiro byibanze ku gushaka uburyo Afurika yagirwa ahantu hashya hagamije kwagurirwamo ubufatanye bwimbitse mu bya politike n'umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, aho u Rwanda rufatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi ufungura amarembo. Hanyuma senateri mu ishyaka ry'aba Republican Ted Cruz, Jack Rosen wo mu ishyaka ry'aba Democrat ndetse na Robert O'Brien wahoze ari umujyanama mu bijyanye n'umutekano w'igihugu wa Donald Trump, perezida wa Amerika, bari mu bitabiriye iriya nama bifashije ikoranabuhanga ry'amashusho. Mu myaka yashize Israel yakunze kwagura umubano wayo n'ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko u Rwanda. Icyerekezo cy'ingamba cyatangiye mu nama y'i Kigali cyagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga ubushobozi bwagutse mu rwego rw'ingamba z'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Israel kandi yo ngo igatanga ubunararibonye mu by'umutekano n'ubushobozi bwo guhanga udushya, mu gihe u Rwanda rwagaragajwe nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi muri Afurika ndetse n'ikiraro gihuza n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Ngaye nguko rero muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko hari ibyabaye ku wa gatanu, ubwo umutwe wa M23 wesuraga bikomeye igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC, hakicwa Captain Ndayishemeze wo mu ngabo z'u Burundi wiciwe hariya mu nkengero za Poezero muri teritwari ya Fizi, ndetse n'ingabo z'u Burundi zigera kuri 42 zikaza gusiga ubuzima muri uru rugamba. Turacyakomeje gukurikirana byinshi ku makuru ari kuvugwa mu nkengero za Poezero nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare wishwe na M23, harashwe na drone nyinshi mbere yo koherezwa muri uyu musirikare. Amakuru avuga ko yarashwe na drone mbere yo koherezwa muri Kongo. Yarasanzwe ari umwarimu wa gisirikare mu kigo cy'ingabo z'u Burundi zo mu mutwe w'abakomando hariya Igitega. Uyu musirikare bivuga ko kandi yese gisirikare mu bihugu bya Gabon n'Ubushinwa, yari naribonye cyane, yari umwe mu b'ingenzi ku mirongo y'urugamba.
turaha rero ngo dukomeze gukurikirana uko situation imeze muri Kivu y'Amajyepfo, tumenye uko situation uko ihagaze, buri ruhande ruryamiye amajanja .0 coalition irayishaka, M23 iri kwigenzura Minembwe naho nuko muri Uvira umutekano ni wakomeje kuzamba mu bice bigiye bitandukanye nko muri axe za Remera na Mulongwe. Dukomeje kugenda dutambagiza drone hejuru mu kirere cyo muri ziriya axe ngo tumenye uko situation imeze, ubwo turaza kubigaruka mu makuru yacu ari imbere. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe.